kepada bapak di muka lawan anak lelaki yang kayaknya Pak Aibian kade menjawab salam. Baksani salam terkhusus gesentian. Jadi ade ulun mau boleh diangkat. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu kesenang kakak di muka nang bejelet. Adek tahilalat liwar kama manisan. Selamat berjumpa kita sampai retaan. Atau Pak Haji di muka nang mi bejelet. Selamat berjumpa Pak Haji lah bertemuan. Jangan berdiri biar manang jelet. Ngalih motor lalu atau kan delet. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan. Jadi nih Bang Sidin kikira Bang Ai baju pacang memberiakan. Jadi terima kasih dahulu ulun ucapkan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan. Madihin nang nih kami sebagai penutupan. Kami nih penutup lawan pian beretaan. Nang ada di sini kita tak kumpulan. Dikira impeh ini kami bisa simpun langsung aja bolehkan. Jadi lawan Pak Haji ayo hakai bejo bila memberi sampian. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak hari ini seberetaan. Lawan nih Bang Ibu nang berkacamata nang bebeju hirang. Dinanya Bang Sidin sudah hendak bulik gerakat di tangan. Jadi lawan pian kami hanya mendoakan mudahan pian bulik aina salamatan. Kita kaina awak berjumpa pula. Kalau dilihat moha masih anom sampian. Mudahan tahun ini betianan pula. Betianan pula. Iya kepada Bang Ibu. Iya. Lalu berlanjut kami pembandingan. Ya dua nange madihin salah jur panutupan. Jadi ada pasan desan Ibu Maryam. Menjaga nasi Sidin di soberan. Jadi lawan Ibu ulun memadahan. Saumpama ada gangan nang labihan. Nang lawan pian kami main kuakan. Bobohan kami itu dibungkusakan. Jadi madihin kami menarusakan kepada Ibu nang ada di hadapan. Apabila kaina bulik mudahan tuh sampian selamat di jalan. Lalu nang tak lupa kami main kuakan kepada Julak Latif nang bakat dekaan. Ujang dengar haber sudah beentangan. Berarti satu mat lagi pacang di Palaminan. Jadi tipai kami sangat bermain kuakan. Lamunnya kawa dijaga kesehatan supaya kaina ikam sehat terus bila dikawinakan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada nih Bang Ibu itu tuan rumah atau mamanya Ija nang sudah mau undang. Jadi ibunya berdiri di halaman. Nang mana Sidin coba dipadahakan. Atau manga itu Sidinnya ada beingkot tas berwarna hirang. Omai itu tas dilih saling kenalan. Mana nang baju Sidin liwar kaharatan. Warnanya gilap-gilap kayak lampu malam. Jadi lawan pian kami hanya mendoakan. Mudahan pian itu sakeluargaan. Pian panjang umur selalu sehat badan. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Lalu nang tak lupa kami mau doakan nang. Lalu di muka pina memberi sempian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan selamat berjalan, selamat Lalu Bang kami pulang melanjutkan sebelum bermandiin kami penutupan. Jadi ulun Bang ada pulang meninggal pasan. Jadi pasan ini gesan Ibu Maryam. Imbah tomat dihin
Ibu Maryam hahakun beputo mangai lawan sampian karena jersidin mun beputuan amang jelas karugian karena mohapian pacang ada kelihatan biar HP iPhone ampun Ibu Maryam sekali beputo apalagi pang malam sidin membuka akan pacangan mangai pian muha kada katahuan jadi Bang Ulun pulang melanjutkan tadi kita bebasan gesan Ibu Maryam sudah tadi Bu Ulun main kuakan sudahkah nasi tadi pian membungkusakan kami orang 13 Bu nang sarumbungan jadi lawan pian Ulun memadahakan imbah nang kami madihin kita beputuan bila kada beputu Ulun mamadahi pian pas pian hendak kuring lawan Ulun tabayang lalu madihin kami mendalusakan lawan amang utuh mudehen sehat badan lalu nang kami hari ini melanjutkan lalu kami terbungkus lawan Bang Ibu bergepan di halaman pinanya bergep ada belepasan pinanya lawas benar ada betamuan lalu nang tak lupa sekadar kami ucapkan jadi lawan pian lamunnya Bang bergep jangan sampai ketahuan kasihan amang harge hendak juga maragepian maragepian jadi Bang Ulun di sini melanjutin gasan pulang ada ujar amang kamrane mana Bang amangnya Ulun sambet di sini ada mangai Ulun bebasan di sini jadi nang ini pasar gasan amang kamrane biar nang itu mangai jangan lagi bebek lalu tak lupa kami mama tani cukup mamanya Rapika aja disayangi amunnya kawa anak aja ditambahi lalu lawan pian kami mau ucapakan pinanya kuah sup olahan sampian bila masih banyak manglah tuh labihan berangai 15 bungkus diulakan lalu Bang Amang pulang melanjutkan lawan amang kamrane nang ada di soberan amun to dilihat si singut kalabetan jadi lawan pian Ulun memadahakan itu Bang si singut baik dilerep pian apabila kada dilerep mangai nang beciuman bini gelian lalu tak lupa mana rusakan jadi Ulun pulang mangai mana rusakan tadi sudah ada kami memadahakan bila ujar sidik ada ujar tadi wasup lebihan 15 bungkus kami dibungkusakan bila inya iwak kadeda dilebihan berangai nasi tunggal pian bungkusakan karena tuh di rumah banyak begeduhan hayam jadi Bang kami ketupat lagi ampihan sambil kami menghadang nasi dibungkusakan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan terima kasih banyak kepada Mang Lahpian lawan Ibu Maryam kiranya ada aja kita mangai Bang Bulek kain asa sanguan lalu nang tak lupa